kılında 14 kine ok şeşi bula. Sahabalar da sanıyorlar. 14 kine ok şeşi bula. Ne işin? 63 yaşında öyle bit ol. Siz okuyup bilesizler Peygamberimizin turmuş yolunda nişik onu gazaplaganlar, nişik onun üstünden kelgenler, nersegene eğitmegenler, nişik ol kaygırgan, nişik ol bu dinni kişilerge, ümmetke, halkka eriştirir için nikahlık ağırlıklar kişirgen. Nik 14 kine şeşe onun ağargan, kalganları ne için ağarmagan? Çünkü Huzeyfe radıyallahu anhu eğite, hadiste nersedi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge birer nindi haber kilse naçar yeki kaygı hasret düşse başına nerse işleydi di? Sırrazı Peygamberimiz namazga basaydı. Allahu Ekber deyip bütün dünyanı ortada kaldıra. Anata. Kim bilen sözge kire? Allah Teala bilen sözge kire. Çünkü Peygamberimiz hadiste nerse di? Elhamdülillah tibe itkeşti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah Teala gebetin hamde sene bulsun. Allah Teala nerse di beyte? Hamideni abdi. Minem kılım, minem aktadadı. Yani Allah Teala sen aşındık cevap bire. Ar-Rahmanir-Rahim. Dib itkeştensin. Rahmetli hem merhametli dib itkeştensin. Kılım mine ılıladı. Minem aktadadı. Maliki yevmiddin. Kıyamet gününün hocası deyip aytkeştensin. Allah Teala aytanerse di. Minem kılım dalladı di. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sin ağına ibadet kılabız. Sinnen gine dualar kılıp sırıbız. Nerse deyip ayta? Hâzâ beyne abdi. Hâzâ beyni ve beyne abdi ve li abdi ma sa'al. Bu di. Bu söz di. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sen eytesin Allah Teala şunduk sana cevap bire. Nerse di? Bu di minim bilen kılım arasında di. Kılıma min nerse sırı şunu birem di. İhdinas sıratal mustaqim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Dip eytkeştensin Allah Teala eyte. Bu di kılım sırada di. Min anarga birem di. Duru yolga künder bizne. Yahud yolundan da Nasara yolundan da kılma. Bizne turu yolda künder deyip sıragaştansın Allah Teala ite min kılma biremdi. Yani sen sırazı svezge keresin Allah Teala bilen dünyandan oturga tiyişsin. Bizning koşakta namazlarımız nindi? Namazga kirgeçtansın. Eğer meni mında kırıga bastırıp koysak ikranna. Hem şul ikranның iki provadan çıkarıp mene başına tıksan şılay. Allahu Ekber digeçtansın. Nindi serial başlananda apalar? Ha? Nindi nerseler başlana? Kimningdir bazar, kimningdir nerseler pişiresi var, koyadır barası var, kim bilendir sileşesi var, kim bilendir ışıraşası var, tigisi var. Şılay bitindi. Hakikat. Bizning şılay başlana. Yani namazımız, hatırlayınız eli birinci namazınızını. Birinci namazınız neçe giydi? Mene eli yanağına dinge bastın, birinci tapkır namazga bastın. Bu nerseler kileydi mi başına? Birisi biri yok şılay bit. Çünkü sen anda çın köngülden, ihlastan okuydun ol namazını. Şılay bit. Çın köngülden. Anlarasın namaz eğlenip gitti nersege? Avtomatka eğlenip gitti. Stanokka eğlenip gitti. Gırıp gadetke eğlenip gitti. Meşitke kirdin ya ki namaz vakıtı jitti de davay Allahu Ekber yattatar iman tibi taptakar. Şılay bitinde. Yani namazının bir nindi teminde sizmeybiz. Meşitke kildin, meşitten gittin, bir nerse özgermedi. İstinden iyi farız teşte, elhamdülillah, bu bir nerse. Lakin namazının eseri, namazının faydası, namazdansın bir nerse yok. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den namazga kirgeçtensin, unutaydı bütün nerseni. Bir nerse başında yok. Tolka Allah Teala bilen sivezde ol. Sileşe Allah Teala bilen. Sırrı Allah Teala'dan. Ol dünyana bilmeyi. Şunun için Abdullah ibn Cübeyr degan bir tabiğin bula. Hem ol onun ayağına tige gargarina deb aytalarmi ala? Gangrena, Arapça gargarina diler. Gangrena bilan shirli. Gangrena bilan shirlagachdan so'ng narsa ishlatalar oyoqni? Kesalar. Bunlarga kelarlarda aytalar, vrachlar, tabiblar, mana sening oyog'ingni kesirga kerak. Lekin og'ritmas uchun endi
Сиңа нәрсә бирәбез? Наркоз бирәбез. Ул вакытта наркоз юк бит. Аракы эчерәбез дип әйткәннәр инде. Чтоб исердә, исергәчтән соң кисеп атабыз, син аны сизмисең. Ул әйтә, кирәкми миңа наркозыгыз ди, кирәкми миңа аракыгыз ди. Менә мин намазга кергәчтән соң, сәҗдәгә киткәчтән соң теләсә нәрсә эшләгез ди. Теләсә нәрсә эшләгез ди, аягым белән ди. Һәм аягын кисеп аталар намазда. Бер сүз дә чыгармый. Дип тә әйтми. Намаздан соң сәлам бергәчтән соң, ой, аягым кая дип, уже үзенең табигый халәтенә керә. Ә намазда сизми ул аны. Имам Бухари, зур галим инде, ялгышмасам, шуның аркасына 3 шаян керә. Һәм 16 җирдән тешли. Ул сизми аны. Намазда. Намаздан соң гына карагыз әле, шута арка урта дип кирип карасалар, 3 шаян тешли. 3 шаян 16 җирдән тешләгән. Сизми ул аны. Ни өчен? Чөнки алар намазга бөтен күңелләре белән кирип киткәннәр. Бөтен күңелләре белән намазга керә торган булганнар. Шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның 14 кенә чәче агарган. Ә безнең чәчебез ничә яшьтә агара? 30 яшьтә, 40 яшьтә безнең абыйларның, әбиләрнең шулай бит инде. 40-ка, 60-ка җиткәндә инде аппак. Ә Пәйгамбәрбезнең 63-тә үлә нәрсә? 14 кенә чәче агарган. Ни өчен? Чөнки ул намазга кергәчтән соң оныта бөтен нәрсәсен. Кайгы төшү секунды белән намазга керә. Һәм шунда бөтен кайгысын да, хәсрәтен дә, проблемасын да, бәла казаларын да, начар хәбәрләрен дә бөтенесен оныта. Кайбер кешеләр инде ничек аны шул кайгы килгәчтән соң безнең илләрдә һәм ничек ул кайгыны бетерәләр? Баралар инде магазинга. Магазинда инде бер яртыны алып, ул кайгыны бетерәбез дип уйлыйлар. Ләкин чәчләре барыбер агара инде. Ул аның белән генә бетереп булмый.